गीत घेऊया पेज 4 A9 देवा मोगाक गायात. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. ह्या मिसाण वांटो घेवन आमचें जिवीत ओदीक जेजूच्या जिवितान एकवटून सारच्याक तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात. आनी ह्या मिसाची जी खरी इंतेसां आसात ती मनांत दवरून आतां आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. आयज आमी भाग्यवंत फ्रेडरीक ओझनाम हाचें फेस्त समरुमता. तो हुशार आसलेलो, फ्रांसाचो तो, आनी ताणें विन्सेंट द पॉल कॉन्फरन्सीस स्टार्ट केले 1833 वर्सां. आनी ते मेरेन सान आतां कितलेशे हजारांनी आख्ख्या संवसाराक ही संस्था म्हणजे सादो लोक गरिबांक खूब मदत करता आनी तांचे पासत वावुरता. तर हो तांचो कार्य फुडें व्हरच्याक आमी त्या सगळे संस्थेच्या लोकां पासत मागया. आनी आतां आमच्या पातकांची दूख धरया. आमी तर दुसऱ्यांक पावोंक ना गोरजेवंतांक, जाल्यार आमी ह्या फुडें जेजूच्या एकवटान तांकां पावची, कित्याक ती आमचीच भाव भयणां. आमी तांचे बरोबर एक आसा जेजू सगळें. तर हे परी आमी तांकां पावच्याक आनी पावोंक ना जाल्यार आमच्या पातकांची दूख धरया. सुम्यांक काकुतकोर, सोम्याक काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ताक काकुतकोर, सुम्यांक काकुतकोर. सोम्याक काकुतकोर. सोर्प दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावों. आमेन. मागुया. सोर्प दितात देवा, भोव भाग्यो तांकवार मारीची शेखाय आमकां फावो केल्याय देखून आमी संतोसतांव. हे मोगाळ आवयचे विनोतीन ह्या संवसारांत सर्व वायट विघ्नांतले आमकां वाटाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवंत पावलोन कोलोस्कारांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमची खबर आमी आयकुल्या तेतून थावन आमी सदांच तुमचे पासत मागणें करता आनी देवा लागीं मागता तें हें: पूर्ण जाणवायेन आनी आत्मीक समजिकायेन ताची खुशालकायेची भरपूर ओळख तुमी घेवंक पावो. अशें सोम्यांक जाय आनी ताका मानवता तसलें जिवीत तुमी जियेतल्यात आनी सगळ्या जिन्साच्यो बऱ्यो कोरण्यो तुमी करतल्यात आनी देवाची जाणवाय तुमचे सवें वाडटली. तुमी सोंसणिकायेन आनी मात्मेपणान चलूंक आपले मोहिमेवंत पदवेन देव तुमकां घोट करतलो. खुशालकायेन बापाक अर्गां दियात, कित्याक भक्तांच्या उजवाडीत दायजान तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यान. ताणेंच काळोखाच्या पदवेंतली आमकां सोडयलीं आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजान आमकां उतरायलीं. ताचे सवें आमकां मेळटा सुटका, मुणगे, पातकांचें बोगसणें.
देवाचें उतर हें देवाचें बडोवकार. आमचो जबाब आपणे जिखलोली सोडवण सर्वेस्परान पोरगोट केल्या. परतून म्हणुया, आपणे जिखलोली सोडवण सर्वेस्परान पोरगोट केल्या. इस्रायेलीचे कुळयेंताय आपलो थीर विस्वासी मोग मनांत धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब आपणे जिखलोली सोडवण सर्वेस्परान पोरगोट केल्या. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वे घोणघोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घडोवन गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब आपणे जिखलोली सोडवण सर्वेस्परान पोरगोट केल्या. किन्नऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुतुर्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची ठणठणीत वाखाणी कोर. जबाब आपणे जिखलोली सोडवण सर्वेस्परान पोरगोट केल्या. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक धरतात तसले खारवी तुमी जायशें हांव करतलो. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोंगया. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी चेंचतालो आनी तो जेनेझारेत तोडेचे दडीर उबो आसलो. तेन्ना थंय तोडेचे देगेर ताणें 2 व्हडीं देखलीं. कारवी देवून रांपूण धुताले. तांतलें एक व्हडें शिमावाचें आसलें. ताचेर तो चडलो आनी तें तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी ओड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकवण दितालो. उलोवन जातूच ताणें शिमावाक सांगलें, खोल उदकांत ओड्यां भायर मार आनी मासरी दवरूंक तुमच्यो रांपणी उडयात. ताका जाप दिवन शिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपूण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासडी पडली की रांपूण पिंजताशी जाली आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या ओड्यांत आसलेल्या भागीदारांक ताणें खुणा करून आपयले. ते आयले आनी बुडोवंक पावसर दोनूय ओडीं भरलीं. तें पळयना फुडें शिमोन पेद्रून जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें, म्हजे सरशिल्लो पेल्यान सर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. तो आनी ताचे बराबर आसले तितलेय पोडली मासली पळोवन सारकेच तोटाकले. तेच परी शिमावाचे भागीदार आसले ते जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव. आनी जेजून शिमावाक म्हणलें, भिवूं नाका. ह्या फुडें तूं मनशाक धरतलो. आनी ओडीं तोडीक काडून सगळें सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्त. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, इंग्लीश भाशेन एक अशी म्हणणी आसा, अ शीप इज सेफ इन पोर्ट बट द
that's not what ships are for. एक तारू धोक्यार सदांच सुरक्षीत आसतलें, पूण एक तारू धोक्यारूच दवरूंक बांदूंक ना. मोगाच्या भावान भयणो, आयज आमी पेद्रूच्या आबोवण्याची खबर आयकतात. सांब पावलो भाशेन पेद्रूय जेजू मुखार आपलें किरकोळपण अशें म्हणून ओळखून घेता. म्हजें सोशिल्लो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. पूण पेद्रू आपलें जिवीत जेन्ना जेजूच्या हातांत भेटयता वा जेन्ना जेजूच्या हातांत घालता, तेन्ना तो आपलें आपोवणें अणभवूंक पावता, आपलें आपोवणें ताका पाडूंक पावता. जेन्ना ताका जेजू जावन आसा एक तवय आनी पेद्रू एक अणभवान भरलेलो कारवी. आनी जेन्ना जेजू ताका सांगता, पेद्रू तुजी तारू खोल उदकांत मार आनी रापणी घाल म्हणून, तेन्ना पेद्रूच्यान जेजूक म्हणूंक जातालें, हांव कारवी आनी तूं तवय, तूं म्हाका नुस्तें धरूंक शिकयताय. पूण तो जेजूचेरूच पातयेवन, जेजूच्या उतरांचेर पातयेवन खोल उदकांत आपले तारू व्हरता आनी आपलें रापणें घालता. आनी आमी जाणां कितें जाता तें. मागीर तांकां जायतें नुस्तें मेळटा. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, खोल उदकांत जिविताचें होडें भायर मारूंक सोंपें न्हय. आमी नकळत खोल उदकांत कितें आसतलें तें. आमच्या जिवितांत कसल्यो आव्हानां येतलीं तीं, कसल्यो आमकां परिक्षा आपणावंक पडटल्यो त्यो आमी नकळत. पूण जेजू आमकां खोल उदकांत आपलें जिविताचें होडें मारूंक लायता. असले जायते उदाहरणां आसात. जशें एक चुकलो भुरगो पयलेच फावटी इस्कॉलाक वता, वो पयलेच फावटी एक तरणाटो कॉलेजीक वो कामाक लागता, वो एक तरणाटें देवाचें आपोवणें कितें तें काय म्हूण सोदूंक वयता. वो जायते असलीं उदाहरणां आसात तीं आमकां जेजूचेरूच विस्वास दवरून आमचें जिविताचें व्हडें खोल उदकांत मारूंक आमकां शिकयता. आनी ह्या वेळार आमचो जबाब जावंक जाय पेद्रू भाशेन. गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच मेळोंक ना, पूण तरी पूण तुजे उतराक हांव रांपोण घालतां. हींच उतरां आमचीं जावंक जाय. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमचे अपोस्तल केन्ना दुबावताले, पूण आमी तांचे उणो भावार्थ भाशेन जावचें न्हय. आमी जेजूचेरूच विस्वास दवरूंक आज जेजू आपयता. पितरूच्या ह्या आपोवण्यांतल्यान जेजू आमकां सगल्यांक ताचेरूच विस्वास दवरूंक आनी ताचेरूच आदारून आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आपयता. तो जेन्ना आमी जायत्या आव्हानाक सांपडटात, तेन्ना आमी जेजूचेरूच भावार्थ दवरूंक गरजेचो. आनी जेजूचेरूच आमचें जिवीत आदारून चलत जाल्यार आमी बरें करून जिवीत जिवंक पावतलीं. हांव तर आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत हीच कृपा मागुया. देवा लागीं आमचो भावार्थ घट करूंक, जेजूचेरूच विस्वास दवरूंक आनी आमच्या जिवितांत जेजूचेरूच पावलांनी चलूंक आमी वावरुया. गीत घेवया. पेज नंबर 29, C3. आमची सोगलीं गुपीत चिंतनां. आमची सोगलीं गुपीत चिंतनां, आमची सोगलीं गोदी तुका, आमचे येवने आमची गरजा, हे तुकाच भेटयता धन्य. तुजी बेटी बरी सोगली जावंक आमी उंड्याचे कोठे, तशें जावं सोऱ्याचे देवे, हेच कोटकोतीन आमची येवणी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक.
मानता तुसली जावण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. कोणवडे बापा, भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे मातयेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. ताचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सुर्गीच्या आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानव शिंकोर तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारतो. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाचे देवा, सोर्व कालीन सोरताय जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारीची उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सुसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 तलवाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार पल्या तुज्या वैभवान. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूट पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले च्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो दवर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडी तुमकां पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती
तुज्या पोती घेवन झुजे घेवन दौरमदूत आनी सौरकालीन तुका मनवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां शिकयलां ते मागणे आमी बोगोर म्हणून त्या मागण्याच्या सगल्या इंतेसांनी आमी वाडत आसा. तर सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी आतां जेजूच्या कोठान बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां त्राणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवळकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दवरून दितांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जे तुजी शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुखली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजी भोवमरीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हणून मागता. म्हज्या काळजांतूच असले पर्यंत तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुरशेलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 54 D14. जेजू दाखवेल आमी फांटे. Gesù daquel आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. Gesù daquel आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी. दाखवेल आयल्या म्हज्या बापान ती सांबाळटा माये मोगान. ओ देखोळवोन कोच्या मनान फाटे बेंदा गोचे मापा. Gesù daquel आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी.
वेतले जेजू आमचे काळजांत आसा दोळे धांपून ताचे कोटान आमी हो वेळ सारया. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीचे बापा, भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे मातयेच्या उगडासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे गोठायेन आमचे माय वरवीं तुजी खुशी पाळून स्वर्गात तुजी सासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आनी आसूं सोरपोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वेलांकनी सायबिणीक नोवेन. आमचे भोव मोगाल वेलांकनी सायबिणी, तुका आमी भलायकेची आवय म्हूण पचारता. तूं मिलाग्रेंचो सागोर गे माये, तूं सर्गीची राणी. आमचे राणी, आमी कालत्या काळजांत तुजी काकलूट मागूंक तुज्या पांयाशी आयल्या. जायतीं पिड्येवंतां तुजे विणवणेन बरीं जाल्यांत. जायत्यांक तुज्या मजतीन बरी भलायकी फावो जाल्या. आमची कालती विणवणी आनी मागणी घेवन आमी तुजेशी आयल्या. सगल्या पिड्येंतलीं, कोश्टांतलीं आनी दुखांतलीं आमकां निवार. तुका देवान आपल्या पुताची आवय जावूंक विंचून काडली. आमी तुजीं कालतीं चाकरां तुका आमचें समर्पण करता. तुज्या पुताच्या पावलांनी चलूंक आमकां शिकय. आमी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार आमकां मेळोवशी कर गे माये. ह्या वेळार तुमची गरज वेलांकनी सविणे मुखार दवरात. भोव मोगाळ वेलांकनी सायबिणी, जेजू तुजो पूत तुज्या कुसव्यांत आसलो तेन्ना तुजें काळीज संतोशान भरलें. आमचो भावार चुरगींच्या बापाचेर तीर कोर आनी आमचें काळीज मोगान भर. हे दुखेस्तांचे बुजवणारे, तुजे मजतीन मागलोलीं देणी आनी उपकार आमकां मेळोवन दी. आमेन. वेलांकनी सायबिणी, आमचे पासत माग. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. उस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. उस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. उस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 212, T20, कालके रातींतली. Surya Borito Rani
घेवन फ्रांसीस शेवेरचे रॅलिकेन बेसांव खूब जाणांनी विनंती केल्ली आसा, मागलेलें आसा तांकां कुडीची मोनाची ओतम्याची पेखोवणी जाय म्हणून. खूब जाणां हॉस्पिटलांनी आसात, खूब जाणां घरा पडून आसात. तांकां सगळ्या जाणांक देवान बरी करची. यारांकूय जांकां भुरगीं ना, पार्टनर ना, काम ना, सगळ्यांक बरेपण फावो जावचें. प्रवास करतात आनी भिरांतीन आसात, तांकांय देवान राखचें आनी सांबाळचें. सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळचो पोर जोड तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. बोलीन ती सुभागी प्रितूम तांचें दायज. घेवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जोण आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमच्या ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटाव. आमेन. आनी सुरपदेदाद देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
just like a child who trusts his father dear, and who delights to feel his presence near, just like a child whose mind has not a doubt, and whose heart is never proud. Here I come, all alone. Here I come, just like a child. Here I come, all alone. Here I come, just like a child. Good morning, everyone. Good morning, Father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, 8 days back we began the novena to Our Lady of Velankani. Tomorrow we'll be celebrating the feast of the birth of Our Lady. Let's intensify our faith and trust in her. She is called Our Lady of Good Health at Velankani. We pray for her good health, and those who are sick among us, or maybe our family members, we ask her, to the Lord's intercession, to heal every one of them. And we realize that for the Lord to give us what we need forgiveness. And so we express our sorrow as we say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, may forgive us all our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. God of might, giver of every good gift, put into our hearts the love of your name, so that by deepening our sense of reverence, you may nurture in us what is good, and by a watchful care, keep safe what you have nurtured. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. From the day we heard about you, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, to lead a life worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. May you be strengthened with all power according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the dominion of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sin. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Let your response be, the Lord has made known His salvation. The Lord has made known His salvation. The Lord has made known His salvation, has shown His justice to the nations. He has remembered His truth and love for the house of Israel. The Lord has made known His salvation.
All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout to the Lord, all the earth, ring out your joy. The Lord has made known his salvation. Sing psalms to the Lord with the harp, with the sound of music, with trumpets and the sound of the horn. Acclaim the King, the Lord. The Lord has made known his salvation. Please stand up for the acclamation. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, praise the Lord, Jerusalem. He sends out his word to the earth. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. Read the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. While the people pressed upon Jesus to hear the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret, and he saw two boats by the lake, but the fishermen had gone out of them and were washing their nets. Getting into one of the boats, which was Simon's, he asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the people from the boat. And when he had ceased speaking, he said to Simon, "Put out into the deep and let down your nets for a catch." And Simon answered, "Master, we toiled all night and took nothing. But at your word I will let down the nets." And when they had done this, they enclosed a great shoal of fish, and as their nets were breaking, they beckoned to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. But when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he was astonished, and all that were with him, at the catch of fish which they had taken. And so also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, "Do not be afraid, henceforth you'll be catching men." And when they had brought their boats to land, they left everything and followed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dear brothers and sisters, Jesus came in the world to make people whole. Jesus began this ministry in Nazareth, then moved on to Capernaum and other places around. He realized as his mission was not limited to just these particular places, but the entire world. The entire world was a stage. And so he invites people to come and help him in the mission to make people whole. And today we heard the invitation given to 4 fishermen, Peter, James, John, and Brother Andrew. And St. Luke has given us a nice environment where this so-called scene takes place at the Sea of Galilee, the Lake of Gennesaret. What can we take from this so-called incident? What message does Luke, in a way, wants to convey to us? A number of things. We can summarize in these few words. When you obey Jesus, obey the Word of God, when you trust in Him, when you have faith in Him, and we have humility to say, "I am unworthy," Jesus can do great things with us, in us, and through us, and we are able to make people whole. We heard
in a gospel passage that Peter was reluctant to put the net out in the lake a little deeper because Peter was an efficient fisherman. He knew at what time to go in the lake, where was the fish available, and so on. He knew all about the lake because that was his profession. And yet when Jesus says, put out the deep, he does so. He trusts the master. He obeys him. And we heard later on, because he obeys in trust, the catch is huge. Brothers and sisters, we toil and toil and toil. We labor and labor. And yet realize we are unable to achieve or get what we want. And then at times we are in despair. We have asked, we had a novena, we make novenas, and we put a whole trust. And it says, nothing's happening. But have we surrendered ourselves to the Lord? Lord, can you say, Lord, I give myself totally to you in word and trust. And when you do that, things begin to change. Miracles take place in our own life. And we become fishers of men. We can take example of St. Ignatius or St. Francis Xavier, or the feast we had a couple of days back, St. Teresa of Calcutta. They surrender themselves totally to God. Ignatius wanted to be a great soldier, fight for the kingdom. Francis wanted to be a great scholar and teacher. And yet, when they heard the voice of God calling them to follow his path, they became great people. Ignatius became a soldier of God. Francis became a missionary, where his name spread throughout the world. And people come here, we have relics here, in deep faith. So when we trust totally in God, letting ourselves go into his sense, great things happen in us and through us to others. Let's today reflect for a while and see, have we surrendered ourselves totally in God, in faith, in trust, humility? We have been making novena last few days to Our Lady of Elankani, to Mary, Mother of Jesus, whose feast we have tomorrow. We've been asking for this and for that for ourselves and for the others. She will only give it to us if need for our salvation. But how much faith do we have? Do we really believe that what we ask we will get? Page 76, B35, we offer you, B35. We offer you, O Lord divine, our humble gifts of bread and wine. We place them on your altar, Lord, today. Make them worthy of your love. Send your blessings from above. Sanctify these gifts, O Lord, we pray. Oh, take our hearts, take our minds, take all we have, make them thine. Oh, take our hearts, take our minds, take all we have, make them thine. Oh Lord, take all we have, oh Lord. Pray that our sacrifice may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Let us pray. May this sacred offering, O Lord, confer on us always the blessing of salvation, that what it celebrates in mystery, it may accomplish in power through Christ our Lord. Amen.
The Lord be with you. and with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord Holy Father, Almighty and eternal God. For just as through your beloved Son you created the human race, so also through him, with great goodness, you formed it anew. And so it is right that all your creatures serve you, all the redeemed praise you, and all the saints with one heart bless you. Therefore we too extol you with all the angels, as in joyful celebration we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down a Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more, giving thanks, gave disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat When we this eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks to have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her the fullness of charity, together with Francis, our Pope, and Philip Neri, our Bishop, and all the clergy. Remember also brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us say the prayer the Lord has taught us to pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her
unity and peace according with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other some sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world and our sins. Happy are we now who are called to share at his banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna heat of feet and supply of every need. Oh, is sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth. Come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to land, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfied the hungry in this time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Let us pray. Renewed by this bread from the heavenly table, we beseech you, Lord, that being the food of charity,
It may confirm our hearts and stir us to serve you in our neighbor through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go to love and to serve the Lord. Thanks be to God. Pray to Our Lady of Valankani. O Mary, a mother of health and a heavenly queen, seated on your throne of mercy and compassion in a holy shrine at Valankani, we praise and honor you to be our refuge and our relief. Numberless are the sick who have recovered health through your intercession. Relying on your power and goodness, we come to you and implore you to heal our infirmities and to obtain for us perfect health of body and soul, that we may better be able to serve you and your divine Son. At all times, you have been the help and consolation of the infirm. You obtain for them health when it is conducive to their salvation. You assist them at the time of their death. Help us then, O most amiable Mother, and obtain for us cure from all our sufferings, O patience to endure them in the spirit of resignation, agreeable to God's holy will, so that all our trials and sufferings may help to purify our souls and help us to detain ourselves from all earthly ties. Amen. We'll say together, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among the women, and blessed the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Lady of Valankani, Pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Lady of Valankani, Pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Lady of Valankani, Pray for us. Page 341, T40, Mother of Jesus. Mother of Jesus and Mother of loneliness, bearing the light of the world, radiant with glory, the glory of Jesus, conceived by the Spirit of God. In the beginning of time, God's Holy Spirit did shine, breathed on the deep and the darkness of night, bringing the promise of life. Mother of Jesus and Mother of loneliness, bearing the light of the world, radiant with glory, the glory of Jesus, conceived by the Spirit of God. Blessing with the relics of Saint Francis Xavier for all who are sick at the body, mind and spirit level, those who are in hospitals and in the intensive care and have requested for prayers and blessing, for those who are looking for a job and find it difficult to get one even after so much of studies, for those who have got a job but that they be steadied. There's so much of uncertainty. For those who are looking for partners for their married life, for those who are finding it difficult in their marriages, for those who do not have children,
and for all other blessings that you want. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. God, our Father, has taken us out of the power of darkness and created for us a place in the Son that he loves. And in him we gain our freedom, the forgiveness of our sins. Colossians 1:12-14. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. You may pray for whatever you want through the intercession of Saint Francis Xavier. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. And may Almighty God bless us, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Saint Francis Xavier, the Holy Prince, you ruled over Goa 5 centuries since. Today we've gathered our voice to raise, to sing you a hymn of love and hymn of praise. Today we've gathered our voice to raise.